Dilai 6 mile Nahorjan Petro check post along ehum Breeza car along pe kuti si ador Raki ahormu kenep long lakhain koira si Borjan constituency angkang kedamtang phaikuni ni phai petroksi ani Dilai police station angkang Nahorjan police petrol post ki parlo Nahorjan 4 lane towar krongthom ko tok along naga checking along kai son kiri ka khuruk bom por hu ehum Breeza car bearing registration number AS12R8088 akar along hontheme mesi thangdum bonta bangso car abang pasang sedat si men katjulo bonta men police tumsta me api aplungun si kilometer hini anaja sose andak balajan forest check post atung anchi nebdun longlo labangso kenebdun long apor hut men katwara bang katjuisi labangso kar arlo ri khuruksi morphine sugar drugs homphong kebra hini 500 grams an longpon right kom sai khia tum ipachini pon atengki laso ahormu hi thialong ador tengi kuti si anam longponji pusi dilai rai kom sai khia tum pen pachini pon birta ki tok boma por hur anta ahok peralam chini pon pela lapen labang solong dilai police station osi ditu monit soi kia lapen ari sangho tum pen si nepon long lapen arona teng pen mithanga sai chekrem pon Dilai pen himari be report tribal news.